došli smo na Sferakon. Ono što drugi nisu znali je da je iza vesele persone stajala osoba koja je skrivala veliku tajnu. Još uvijek radim na cosplayu. 3 sata do Sferakona. A bit će gusto. I bilo je gusto. Ali zato ništa manje zanimljivo. Jer što je Sferakon bez priprema u zadnji čas? Kao što je već tradicionalno na mojem kanalu, evo nam još jednog vloga sa konvencije, pa ću malo preletiti preko toga što smo sve ove godine skupa proživjeli i što smo sve novoga iskusili, jer neki od nas, hint, myself, su se prvi put natjecali u cosplayu. Petak nam je prošao iznenađujuće brzo i imali smo vremena ravno za možda 2 točke programa. Prva od njih bio je nezaobilazni Chills and Thrills quiz od Krakon ekipe. Krakon je inače geek konvencija koja se održava svake godine u Krapini. Tu negdje u 6. mjesecu. Njihova tema 2025. godine je horor i naravno da mi nismo mogli propustiti njihov horor quiz. Također su nam pokazali svoju predobru najavu u obliku found footage filma. Genijalno. Last night's rain couldn't wash the carnage. The smell of blood was permeating the moist air. Ajde, mašite svi! Yeah! Što ti koja si neopočinjava time ođi? Ja ću isto mahati! Hoćeš da slikam? Nakon kviza trčimo na panel Uklete kuće na poznatoj adresi, na kojoj smo radili promociju posljednje kuće u Šenojnoj ulici, odnosno kolekciju kratkih priča o ukletim kućama. Tako da smo mi svi autori sjedili zajedno sa Antonijom i Vesnom, koje su vlasnice izdavačke kuće Štriga, izdavačke Kolibe Štriga, i malo se razgovarali o ukletim kućama, o našim iskustvima sa ukletim kućama i o našim inspiracijama za priče i tako. Vodicom sa Marije Bistrice i ja sam se stvarno bojala toga kao mala, mislim, razumljivo. I evo, sad u toj kući živim. Ta priča je baš full onak circle, tako da je. Volim panele sa Štrigom jer uvijek bude zanimljivo i zabavno. Vesna i Antonija su super moderatorice i vole uključivati publiku isto u panel i onda nikad nije dosadno. Nakon toga smo se svi poredali iza naše zbirke i slikali. Ovdje izgledamo kao najčudnija sportska reprezentacija koju možete zamisliti. I onda sam išla potražiti Lea, kojeg sam ostavila samog na možda predugo vremena. Ostavila sam Lena koliko 2 sata. Šta si se kupio? Iskeširao sam se. Bravo, bravo, čestitam. Majica? Top. I to nam je bio kraj prvog dana. Drugi dan smo započeli veoma rano, barem neki od nas koji su se morali našminkati. Hi sisters! Hi sisters! Je, tu smo! Sam se kiknuo 5 puta za red. Danas je bio veliki dan jer cijela subota je bila rezervirana za cosplay natjecanje. Prvo na rasporedu nam je bio cosplay prejudging. Inače je cosplay prejudging zatvoren za ostale. Cosplayeri odlaze jedan po jedan do sudaca, no Sferakon je ove godine odlučio malo promijeniti tijek prejudginga i otvorio ga za javnost, ne samo za cosplayere nego i za posjetitelje. Što je meni osobno odgovaralo jer sam mogla onda vidjeti kako taj cijeli proces se odvija, a isto tako Leo je mogao biti sa mnom i praviti mi društvo tijekom cijelog tog procesa. Bog svima, ja sam Vikna Cosplay, dolazim iz Beograda. Možete da pročitate našu biografiju kako se glavnim reklamama.
cosplayom preko 10 godina. Volim ga, prešao mi u posao i jako mi je četvrtu godinu opet nazad. Ja sam Bob, ja sam Veronika, ja sam zapravo iz Kolumbija, ja sam došla u Hrvatskoj prije 2,5 godine, the rest in English. I've been cosplaying for like 10 years and I'm really happy to be here. It's the first time I've done any event Sphericon and I post like videos, you all say hi. Naše drage sutkinje su se prvo predstavile, objasnile malo postupak cijelog prejudginga, a onda smo prešli na ovaj bitan dio i evo vidite sada mene kako stojim ispred sutkinje i one provjeravaju doslovno svaki dijelić mog kostima. Vikana Crafts, to je ona u ljubičastoj haljini, ona je provjeravala moje šavove i druge šivačke osobine mog cosplaya, dok su druge sutkinje mi pomagale da prođem preko svakog dijela svog kostima i tako sa svakim cosplayerom. Svi su bili jako dragi i susretljivi i sutkinje su nam pomagale dok smo prelazili preko svojih kostima. Bilo je ovo jedno vrlo zanimljivo iskustvo i bilo je fora ovako vidjeti kako prelaze i preko tuđih kostima. Iako, s druge strane, razumijem zašto je ovaj proces inače zatvoren za javnost i zašto nekim cosplayerima možda nije bilo tako ugodno da ih drugi gledaju dok ih sutkinje promatraju i ispituju. Evo, ne znam, recite vi ako ste se natjecali u cosplayu, slobodno napišite kako vam se svidio ovaj tip prejudginga i smatrate li da bi bilo bolje da je ipak stavljen privatno. Mi smo nakon tog dugog procesa odlučili malo odmoriti jer stvarno se odužilo. Idemo kupiti vodu. Prejudging je gotov. Može li me Špar kako se zove, sponzorirat da ja mogu besplatno dobivati ovaj Studentenfutter Exotic Mix? Jedna od gosti ovogodišnjeg Sphericona je bila i Martha Wells, koja je autorica Ubibota, koji je nedavno bio napravljen i u seriju. I ona je imala potpisivanje svojih knjiga i neke panele i slično. Ja sam čitala Ubibota i bio mi je super, tako da tople preporuke ako volite znanstvenu fantastiku sa dozom humora. Murderbot chilla na konu i gleda serije. Canon event. I onda nam je bilo vrijeme već za cosplay show s kojih ja imam ravno 2 snimke. Leo! Može s druge strane. Hello! The Lord Zoom! Freeze frame. Prvo i osnovno. Žao mi je što nemam više cosplay footage-a i žao mi je što nismo mogli snimiti cosplay show. Htjela bih samo pohvaliti sve koji su bili, stvarno ste genijalni i stvarno kostimi su vam fantastični, performansi su bili fantastično za gledat. Tako da svaka čast i round of applause za sve. Ono što sam htjela reći je da je na cosplay show bila jedna situacija koju su volonteri izvrsno riješili i odmah su reagirali, tako da svaka čast. Ali htjela bih samo naglasiti na brzinu. Cosplayeri su osobe u kostimu, nisu lik i molim vas obratite pozornost da onaj quote koji svi govore, cosplay does not equal consent, se odnosi i na verbalno dobacivanja. Osobe koje su na stage-u dolaze pred ogromnom publikom, zna biti vruće, zna biti glasno, nekima je to prvi put na stage-u, nekima 500, neki su maloljetni, neki punoljetni, nije bitno, nemojte da vaši komentari budu neprimjereni. Ukoliko dolazite na konvenciju, ali uvijek imajte u obziru da ne dobacujete nešto neprimjereno ili nešto što ne biste isto rekli nekom neznancu na ulici. Eto, toliko od mene i da, nastavimo natrag na vlog. Freeze frame je gotov.
Nakon toga smo otišli u kreativni kružok koji su vodile Vesna i Petra, gdje su dolazili razni kreativci i radili na svojim projektima. E da, evo kako je izgledao cosplay listić. Bijele točkice na bijelom papiru, malo zbunjujuće. Ali već, ja sam izdemolirala burger. Hladni su. Papas. Ne, čekaj da mi nešto poznato. To je tu negdje bliže, tako? Nemam pojma. Ne? Nemam u Americi ima onaj Papa John's. I onda je bio red za proglašenje pobjednika. Nama je cijeli dan prošao u roku keks i ja ne znam kako smo vi već došli do trenutka kada je bilo 9 na večer. Ne mogu pojmiti da smo već toliko dugo na konvenciji. Ali Leo i ja smo zauzeli mjesto među prvim redovima da bi sve dobro vidjeli, da bi mogli sve snimiti. Onda smo pričekali da se postavi stage i došli su ponovno suci postaviti se i predstaviti se, pokazati se. Zatim je voditelj pokazao sve sponzore, pa smo malo njih prešli i onda je bilo vrijeme za samoproglašenje. Dakle ovako, stvar je u tome da su snimke izrazito glasne i ja ću samo na određene momente pokazati malo pravi zvuk, naravno stišan. Ajmo po redu, jer ja sam jako uzbuđena što smo imali priliku vidjeti nagrađene cosplayere, jer su svi stvarno zavrijedili svoje nagrade. Nagradu publike dobila je Milo the Cosplayer, koja je napravila cosplay za Velvet iz filma Trolls Band Together. Ja vam mogu reći ne samo da je cosplay i kostim izvrstan, ona je imala i performans iz dijela filma koji je bio baš super. Iduće na redu je bila najbolja grupa, a kategoriju su osvojili Kišica i Oblačić, koji su cosplayali Zeldu i Link iz Legend of Zelda. Mene full dojmila Linkova perika, iako i Zeldina haljina je prekrasna. Idući na redu je bio najbolji početnik i tu nagradu je osvojio Rineku. Ja se nadam da sam ja to dobro skužila. Razora iz Genshin Impacta. Ja ne znam ništa o Genshin Impactu i ovo mi je Google rekao da je to Razor, iako ja fakat ne znam jesam to pogodila. The Fish Sword bio genijalan, pre-cool za vidjet. Idući je bio najbolji kostim i to je osvojila Psycho Cosplay za Rani the Witch iz Elden Ringa. Isto fantastičan performans i prekrasan kostim, tako da mislim da niko nije bio iznenađen kada je dobila ovu nagradu. Najbolji performans je imao Ren Kaiba kao Paul Atreides iz Dina i stvarno svaka mu čast, prekrasan performans i prekrasan cosplay. On ima svoj cosplay performance čak uploadan na svoj Instagram, pa ako hoćete vidjeti kako je odglumio Paul Atreidesa, svakako preporučam, jer doslovno ko da je iz filma. Best in Show osvojio je Armin von Alchemy kao Geralt iz Witchera. Meni je isto performans izrazito zabavan, upečatljiv, bilo ga je super za gledat, obožavam ovu lopatu i cijeli kostim fantastičan. Čim se vi približite, stvarno vidite koliko detalja taj cosplay ima, tako da wow. Na samom kraju još smo imali neku kao kategoriju Judges Picks, recimo mogla bih nazvati tu kategoriju kao Honorable Mentions. Znači to nisu među glavnim nagradama, ali svaki sudac, odnosno sutkinja je odabrala svojeg nekakvog kontendera i izbor za najdraži kostim koji možda nije osvojio ništa u nijednoj drugoj kategoriji. Tako da je Hanemi Cosplay odabrala Peps Cos koja je radila kostim Diane iz League of Legends. Isto, fantastičan performans i prekrasan cosplay. A Desdemona je odabrala Ari Cosplay za svoj izbor i Ari Cosplay je napravila kostim za Jelenu Belovu iz Marvel Universe-a i ja mislim da je njezin kostim izrazito dobar primjer, jedan od onih kostima koje na oko ne izgledaju komplicirano, ali čim se vi približite, čim vi vidite šavove, možete zaključiti zašto je dobio ovu nagradu. Hands down, jako dobar craftsmanship. I na kraju je Vikana Cosplay odabrala svoj izbor.
A to sam bila ja. Ja još uvijek nisam prešla preko ovog momenta i izrazito sam počašćena što me uopće odabrala. So, first of all, bravo for all competitors. You were amazing. Like, not that this is a new venue, and I know that it's chaotic for the organizers, you guys. You did an amazing job, and I honestly hope that next year you will have even more categories, because there were some people that really deserve rewards because they were almost spotless. This is like such a small differences between all of them that maybe made these people just a little bit better than the rest, but all of you were amazing. Okay, now why I choose this girl? Can you show them your back? It's literally like a spine on her back. It's all like hand sewn, as well as all these little bones. It took like forever, I imagine, that to sew this many details. She even made so many details. I was blown away because she's like a novice. So. Vrlo mi je drago isto što je naznačila što je se sve svidjelo u mom kostimu, pogotovo jer i sama je profesionalna kostimografkinja, a ja sam počela šivati tek prošle godine, tako da mi ovo fakat puno znači. A onda smo se svi skupa slikali na stage-u i nakon što smo se mi kao nagrađeni slikali, onda smo se slikali svi skupa kao cosplayeri i ta slika je tako super. Za kraj dana ja sam trčala sa proglašenja na pravi hrvatski horor koje su vodile Štriga Box zajedno sa svojim horor autorima i tu smo malo pričali svaka o svojoj noveli. Dakle, Antonija je pričala o svojoj zbirci, odnosno antologiji, odnosno noveli sa par kratkih priča. The Lost Treasure Hunters and Other Tales of Folk Terrors. To je njezina antologija koju je izdala prošle godine, negdje preko ljeta, koja uključuje jednu novelu i više kratkih priča. Ja sam je čitala i možda sam ja biased, ali ja volim fakat sve kaj Antonija napiše, tako da ako volite horor i ako želite čitati horor na području Hrvatske, ne mrete fulat s njom. A to je bila i Petra koja je pričala o svojoj noveli A Night to Slave For, koju je izdala početkom ove godine, a izrazito zabavan slasher o dvije grupe frendica koje double bookaju kuću u Lici za Novu godinu. Bude dosta zanimljivo i dosta krvavo. Ako volite takve stvari, apsolutno preporučam. I na kraju Ivana koja je prošle godine izdala svoju prvu novelu Bye Bye Baba Roga, koja se radi o jednoj curi koja ide na Kalnik kao nekakav team building event i između ostalog se događaju neke stvari koje možda jesu ili nisu krvave i nasilne, ali izrazito je dobar komentar na estetsku industriju i slično. Ivana meni isto super piše i jako voli korporativni horor. Ako vas to zanima, apsolutno preporučam. I Petru definitivno isto preporučam. Na sjeveru Hrvatske. Da, znači ja sam radnju svoje priče smjestila na Kalnik, na kojem nisam bila dosta dugo i mislim da je to Ajmo izdoći malo do turskih vrata, prešetati. Znam da se može sa autom doći dosta blizu, samo još imamo, kaže Google Maps, navod do pol sata. I onda sam otkrila da ovo što sam napisala je bilo jako optimistično. Onda sam došla ja, fashionably late, kak bi se rekla, i sa ekstra posebnim ulaskom u prostoriju. Gdje sam ja pričala malo o svojoj skorašnjoj noveli The Last Witch of Lonjsko polje. Eko horor
smješten u Lonjskom polju, kako i samo ime navodi, i bit će svega i svačega, ne smijem još ništa pričati o tome, ali uskoro će onak biti dovoljno informacija, pa ako će vas to zanimati, isto možete provjeriti Štrigine knjigice. Kasnije smo imali potpisivanje, između ostalog svatko koji je kupio knjigu je mogao izvući i mogli su osvojiti nekakav stiker ili možda još jednu knjigu i tako, dosta forica, ovako način za završiti dan. Kutija krvi, surprise appearance. Taj dan smo se doslovno pokupili u zadnji čas, sve je već bilo zatvoreno, osim naravno najvažnijeg štanda na cijelom Sferokonu. Šta to radiš? Ili se pripremili imati svoj Neki od nas su išli kasnije na after party, dok su drugi išli spavat jer nisu mogli stajati više. I evo nas na trećem danu. I nedjelja. Jesmo spremni? Zadnji dan, napokon. Nedjelja je bila rezervirana za snimanje More FM. More FM je inače podcast koji vode Antonija, Vesna i Igor. Jadna, nera, ni kriva, ni dužna. Ukoliko još niste čuli za Moru FM, Mora FM je Sferom nagrađeni podcast o pisanju i čitanju, tako da bacite uho. I zatim imamo Morinu kavu za autore, što je zapravo ležerno druženje sa kolegama piscima. Malo smo tu pričali o nekim svojim projektima na kojima radimo. I Vesna je imala par super komentara na ideju koju smo odrađivali tijekom programa. Želim reći, super ako ste dobili, ja bih slučajala ovo priču ili nešto ovo bla, ali ako ste dobili nešto kao ne kužim, što se događa, nije čitatelj kriv, nije vaš kolega, kolegica kriv što nije shvatio vašu priču. A healthy snack. A evo malo kako chillamo vani, ja pokazujem svoj merch od Purple Toast Cosplay. U nedjelju sam napokon imala vremena da malo prošećem kroz štandove kako spada i da vidim zapravo što se sve nudi. Ja jako obožavam štandove, jako volim trošiti svoje novce na slatki merch. Usput sam bacila oko i na nagrađivane radove za Sferine likovne natječaje. Tu su bili natječaji za strip i za crteže. Sferokon svake godine ima brdo štandova i različitih umjetnika koji izlažu svoje radove i koji prodaju svoje kreacije. Tako da sam ih tu malo pokazala u videu. Mislim da sam dovoljno jepala oko svega, tako da možete samo uživati u štandovima uz muzikicu. Evo sneak peek na ovogodišnju sferokonsku zbirku.
večer na kraju konvencije idemo na Cursed Pop Culture Quiz 3. Ja sam sudjelovala na drugom izdanju tijekom cosplay meetupa koji se održava u Crnom mačku ove veljače, tako da smo znali da niti ovaj put ne smijemo propustiti priliku da sudjelujemo u ovom predobrom kvizu. Naravno, legendarno ime naše ekipice. A pitanja su bile genijalna i mi smo znali sramotno puno. Imamo i proglašenje pobjednika. Ono što ne vidite je tim koji je svoje prvo mjesto. 7,2 boda sa prekrasnim crtežom za koju bi dala ekstra, ali nažalost legalno ne mogu. Isuse Kriste! Jer smo to osvojili ja i dvije frendice. Tako da sam ja zapravo bila ponovno među prvo nagrađenim za kviz. Šta to govori o meni, bome, bolje na ne znam. I to je to! Sferakon 2025 nam je gotov i mi smo se super zabavili. To je to, idemo! Vidimo se iduće godine.